Kolektivna tužba Srba Krajišnika prognanih u Oluji podnesena je 2010. Federalnom sudu u Čikagu, a protiv američke konsultantske kuće L3 Services Inc. Ta firma je pravni naslednik originalne kompanije Military Professional Resources Inc., koju su Krajišnici teretili kao saučesnika u vojnoj akciji Oluja u Hrvatskoj. I to po osnovu saučesništva u genocidu. Tereti se da je savjetovala, obučavala i kršeći embargo opremala hrvatsku vojsku za operaciju Oluja. Kao dokaz sudu u Čikagu dostavljeni su i ugovori između te američke kompanije i Hrvatske. Srbi Krajišnici su tražili naknadu za nematerijalnu štetu, duševni bol, zbog izgubljenog zavičaja. Slučaj bi, kako kaže direktor Veritasa Savo Štrbac, ipak imao drugačiji ishod, da umeđu vremenu hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač nisu oslobođeni optužbi za zločine nad Srbima pred Haškim tribunalom. U slučaju poništavanja te prvostepene osuđujuće presude trebalo je ponovo izvesti sve dokaze pred sudom u Čikagu i dokazivati iznova da su počinjeni svi ti događaji koji upućuju na ratne zločine i genocid. Taj postupak bi trajao, to je procjena tog medijatora, trajao bi nekih 3 do 5 godina, a koštao isto toliko i miliona dolara. Advokati Krajišnika su tražili finansijsku pomoć sa svih strana, ali, kako kaže Štrbac, nisu dobili ništa osim moralne podrške. I oni su odlučili da ne mogu sami to isfinansirati, ne mogu ići u rat protiv jedne veoma bogate firme. U Americi je kao i u mnogim drugim krajevima svijeta, koliko para, toliko pravde, da ne kažem muzike, I šta će, odlučili su da pokriju bar neke troškove i da nešto dobiju i za Krajišnike. Tužena organizacija, u ovom slučaju pravna sljednica MPRA-a, je dužna Krajišnicima da kao humanitarnu pomoć uplati $1.400.000. Taj iznos opet neće ići u cijelosti Krajišnicima, već će jedan dio otići za troškove advokata, jedan dio za sudske troškove, tako da će ostati $850.000. Deo novca ide na stipendiranje članova porodica oštećenih koji su studenti, deo će služiti kao fond za pravnu zaštitu Krajišnika, a deo za obeležavanje njihove tragedije. Ja mislim da smo s mog stanovišta Veritasa, da smo uspješno okončali ovaj postupak. Biće oni koji kažu, tražili smo mnogo, dobili smo malo, a da nismo tražili, da nismo uopšte pokrenuli ovaj postupak, ne bi dobili ništa, niti bi Amerika, bar dio te američke javnosti i struke, doznao šta rade njihove institucije i organizacije po svijetu. Naknadom je dogovoreno da novac bude isplaćivan kroz fondaciju u periodu od 10 godina, kojom će upravljati odbor. O članovima tog tela dogovorili su se obe strane, napominje Štrbac. Također, kako dodaje, odbor je u obavezi da u tom periodu pokuša da pribavi dodatne donacije.